Ibihe byiza cyane rero kuri we ubukomeje kudukurikira cyane ku Gika TV Rwanda, we udahwema kutwereka ko dukunda umunsi ku munsi kandi we ukoze subscribe, areka tugushimire cyane. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bantu batunze miliyoni y'amadolari mu Rwanda, aho bivuga ko bageze ku gihumbi. Ubu ngubu n'ubushakashatsi bwakozwe mu 2023. Ese abo bantu ni bande? Ese ibihe bikorwa kuvugwaho iki hano mu gihugu cy'u Rwanda? Mu myaka rero 10 iri imbere abantu bafite umutungo warirwa muri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga ayangaya asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Bivuga ko baziyongera ku kigero cya 42% muri Afurika. Mu Rwanda ho baziyongera ku kigero cya 63%. Hagati rero ya 2022 ndetse na 2012 umubare w'abantu batunze miliyoni y'amadolari mu Rwanda wiyongereye ku kigero cya 42%, aho ubu ngubu bibarwa ko barenga abantu igihumbi. Abatunze nibura miliyoni 100 z'amadolari mu Rwanda ni abantu babiri gusa, nta n'umwe utunze miliyari y'amadolari mu Rwanda. U Rwanda kandi nanone ni kimwe mu bihugu bya Afurika aho mu minsi iri imbere gutunga miliyoni y'amadolari bizaba ari ibintu bisanzwe cyane. Nicyo kimwe no mu birwa bya Maurice ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero raporo yakozwe n'ikigo gikora isesengura ku bijyanye n'ishoramari cya Henry and Partners igaragaza ko kuva mu 2012 u Rwanda ndetse na RDC n'ibirwa bya Maurice wongeyeho Uganda ndetse na Seychelles byagize umubare munini w'abantu batunze miliyoni y'amadolari. Ntabwo raporo ariko nanone ivuga abo bantu abari. Ni mu gihe kandi Zambia ndetse na Namibia, Seychelles ndetse na Maroc byitezweho ko bizagira abantu benshi mu myaka 10 iri imbere. Ibi bihugu bizatuma umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Afurika ugera ku bantu 1905. Ubu bushakashatsi buvuga ko aba bantu byibura abazageraho mu 2032. Ibirwa bya Maurice byazamuye umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari ku kigero cya 39%. Ubu ho habarwa abantu 4900, mu gihe Seychelles yo yazamutse ku kigero cya 54%, abo bagera ku bantu 400. Muri Uganda rero bo bazamutse ku kigero cya 45% bagera ku 1500. Ni mu gihe RDC izamuka ryayo ryabaye 35%, aho bo ifite abantu 600 batunze ayo mafaranga. Mu bihugu bya Afurika rero bifite abantu benshi batunze miliyoni y'amadolari harimo Afurika y'Epfo, Misiri, Nigeria ndetse na Afurika y'Epfo, aho bifite abantu 37,800 baba mu mujyi irimo Johannesburg ndetse na Cape Town ndetse na Durban. Nigeria ni igihugu kibamo umuntu ukize cyane muri Afurika, ariho hava ariko Dangote ubarirwa umutungo wa miliyari 13.5 by'amadolari. Gusa mu minsi ishize umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Nigeria wagabanutseho 30%. Iki ngiki rero nicyo gihugu cyagize igabanuka riri hejuru kurusha ibindi. Mbibutse ko ubu bushakashatsi turi kubabwira n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Henry and Partners. Bivuze ngo mu mwaka w'ibihumbi 2025 bamaze kwiyongera cyane, uretse ko hatarongera gukorwa ubundi bushakashatsi. Kuri ubu hakigenderwa ku bushakashatsi bwamaze gukorwa mu 2023. Rimwe na rimwe abantu benshi mu bindi bihugu bakunda kuhisha imitungo yabo, rimwe binagora abakora ubushakashatsi kugira ngo babirebe imitungo yabo. Reka rero twigarukire hano iwacu turebe abakire babarizwa hano mu Rwanda. Ese babarizwa no mu biki? Mu 2022 mu Rwanda hari abantu 30 batunze nibura miliyoni 10 z'amadolari, ni ukuvuga ni miliyari zisaga 10 kuzamura. U Rwanda rwa 17 muri Afurika mu kugira abakire benshi batunze guhera kuri miliyoni 1 y'amadolari, ni ukuvuga miliyari irenga 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Umutungo bwite w'abantu baba mu Rwanda ni ukuvuga ko ubaze imitungo itimukanwa.
imigabane n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi yabarirwa no muri miliyari 11 z'amadolari. Ayo mafaranga ntarimo igikorwa icyo ari cyo cyose gifitanye isano na leta. Nubwo bimeze bityo ariko nanone biragoye kumenya ngo ni bande, kuko imibare y'abanyarwanda ijyana n'umuco wabo, ituma abantu batigaragaza nk'abatunze ibya mirenge, ku buryo n'ufite agatubutse udashobora kumenya uko abayeho. Si mu Rwanda ariko gusa n'ahandi hirya no hino ku isi, nta gihugu na kimwe n'ubundi mu Burayi gifite umubare munini w'abakire batunze miliyari y'amadolari nk'Ubudage. Gusa nubwo bimeze bityo, abavugwa bo ni bakeya cyane. Ariko nanone kandi ni gake bavugwa mu itangazamakuru biberaho nyine ubuzima bwabo bwite bucecetse ku buryo utamenya. Abenshi mu batunze agatubutse mu Rwanda bivugwa ko bakora ubushakashatsi mu bijyanye n'ubwubatsi, kuko ari urwego rutera imbere amanywa n'ijoro. Abandi bafite inganda cyane cyane izikora ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, hakabamo kandi n'abaranguza ibicuruzwa bakuye hanze y'igihugu, mu gihe hari n'abashoye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Amafaranga menshi igihugu cyinjiza ava mu cyayi n'ikawa, ariko abashoye muri urwo rwego si benshi. Umwe mu bashoramari ubarizwa muri iyi ngeri ni Gatera Egide, washinzwe Rwanda Mountain Key, unafite Prime Insurance nk'umunyamigabane mukuru. Uyu Gatera Egide ni nawe nyiri sosiyete zicuruza ibikomoka kuri lisansi n'ubwikorezi bw'imizigo bwitwa SP na Petrocom. Abantu benshi bajya Tanzania bakunda kubona imodoka za Petrocom zigenda zigaruka. Rero izo modoka zose ni za Gatera Egide, ari we nyiri Rwanda Mountain Key ndetse akaba anafite SP ndetse na Petrocom. Hari abandi bafite ibikorwa bizwi nka Albert Supplier, washoye imari mu bwubatsi ndetse ufite inyubako mu bice bitandukanye bya Kigali, n'irindi shoramari mu bicuruzwa bijyanye n'imyenda. Mu bandi bivugwa ko bafite ibikorwa byinjiza agatubutse mu Rwanda, hari nk'umunyemari Ruterana Edouard, ufite imiturirwa mu mujyi rwagati ikorerwamo ubucuruzi mu bice nka Kacyiru, Muhima, Kiyovu n'ahandi. Ni nawe nyiri Sofaru icuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Hari abandi nk'abashoramari bashyize hamwe bakubaka inyubako zirimo Chic ndetse na Mike. Mu bandi kandi bivugwa ko batunze agatubutse harimo uwitwa Bafakurera Robert, wahoze ayobora PSF. Bivugwa ko afite imitungo myinshi n'ishoramari mu mahoteli nka Ubumwe Grand Hotel ndetse na Highland Hotel, ndetse ari no mu baguze inyubako yahoze yitwa UTC. Uyu kandi afite sosiyete y'ubucuruzi yitwa Roba Group igemura mu Rwanda amakamyo yitwa FAW, inabarizwamo uruganda rukora ibikoresho by'isuku bya Clear. Avugwa kandi mu rindi shoramari ririmo nk'isoko ryo mu mujyi wa Kigali rwagati n'ahandi. Abandi bivugwa ko ari abantu batunze agatubutse mu Rwanda harimo nka Yusufu Mudaheranwa, ufite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Yashoye no mu bijyanye no gutwara ibintu binyuze muri Gorilla Moto, ndetse anafite ikipe yitwa Gorilla FC. Undi yitwa Jacques Rusirare w'imyaka 75. Nundi rwiyemezamirimo umaze igihe ukora ishoramari, yashoye imari akora uruganda rutunganya amarangi rwa Amekikolo. Afite kandi n'ishoramari rya Amekimebles rikora ibikoresho byo mu nzu n'intebe n'ibindi. Mu bandi bivugwa ko batunze agatubutse harimo Joseph Mugisha, washinze sosiyete y'ubwikozi yitwa Fair Construction, ndetse na Mark Rugenera, washinze sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant. Hari kandi Abduru Ndabubogoye, ufite imiturirwa mu mujyi rwagati ahazwi ndetse nka quartier commercial n'izindi nyubako Nyarutarama n'ahandi. Yashoye imari mu bijyanye n'ubwikorezi, ndetse n'umwe mu bafite amakamyo menshi atwara imizigo. Bo mu bashoye mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho hari uwitwa Nyagahene Eugene, washinze Teledis, ufite ndetse na radio na TV 10.
kandi hari Creo Hotel ku Kibuye imaze igihe kinini yinjiza agatubutse. Iyi ngiyi nayo ni ya nyiri Radiant TV 10. Hari nanone kandi Jean-Marie Karima ni undi mushoramari bivuga ko yinjiza menshi hano mu Rwanda. Ni niwe nyiri Legacy Clinic kuri ubu ngubu, ndetse ari kubabarizwa no mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Undi muherwe rero ahantu henshi nawe baramuzi yitwa Sina Gerard washinze Enterprise Urwibutso. Ni umwe mu bamaze igihe abacuruza ndetse uherutse no kwinjira mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Undi kandi ni uwitwa Abavukiyehe Eugene, nawe yakoze ishoramari mu bijyanye n'amahoteli, aho afite iyitwa Great Hotel Kiyovu n'indi ku cya Mitsingi ndetse no mu majyaruguru y'u Rwanda i Musanze afite hoteli. Ni umwe mu bafite amasoko manini yo kugemura ibiribwa nko mu nkambi zo hirya no hino mu gihugu ndetse no muri za gereza. Undi bivuga ko atunze amafaranga menshi ni Kananira Leonard ufite Remigo Hotel ndetse na Silverback Mail ku Kicukiro ndetse na station za lisanse hirya no hino mu gihugu. Undi ni uwitwa Ntihanabayo Samuel washinze uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited. Ni umwe mu bashoye imari mu bijyanye n'inganda zikora ibyo kunywa ndetse bivugwa ko inzoga akora zimwinjiza agatubutse umunsi ku wundi. Undi yitwa Bahizi Deo, we amaze igihe kinini yarashoye imari mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri Kenkayori Beta Limited. Ndetse abamuzi basobanura ko ari umwe mu binjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda. Mu bashoye imari mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu haravugwamo Twahirwa Dodo washoye imari kera muri iyi ngeri binyuze muri Atraco, nyuma iza guhinduka RFTC. Afite n'irindi shoramari rishamikiye ku kigo cy'ubucuruzi cyitwa Jari Investment kibarizwamo ikigo cy'imari cyitwa Jari Microfinance. Hari kandi na Muneza na Nila washoye imari mu gutwara abantu n'ibintu binyuze muri Royal Express. Ni mu gihe kandi Bidabari Eric, we usibye kuba yarashoye imari mu bijyanye n'amahoteli, aho afite Galaxy Hotel, bivuga ko afite ishoramari rindi mu zindi ngeri zitandukanye. Mushimiyimana Eugenie n'undi munyemari w'umugore ufite ishoramari nini, afite imiturirwa 3 ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali, irimo M&M Plaza y'amagorofa 7 yerutse iherereye ku Gishushu. Reka rero tugushimire cyane wowe ukomeje kudukurikira ku Gika TV Rwanda. Twebwe tugushimire cyane, turagaruka tukugezaho izindi top 10 z'abantu baraba bakoze ibintu by'indashyikirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Astra Vista, njyewe nitwa Omega Boy. Ciao ciao.